กชิมพอสินเนนกุดกันหินเลยชันนะทองหิกุลเลงาปูนิชาซันเลยทองชิมนากันทกชันสังไลมารัดฟามบอลกสิชินรำต้นจางเป็งมอลกอยขวาหุ่นอควาร์มี ZRAEC สุ CDF ต้นจางนี้นิจานจุนนิกวาซิงเลยสิมิลานปักว่าเลยมินิเลยงาอันกะนาอีมินุงปันนีอันทีสิมิลานปักขัดสงชงอันกะนาหนัวสักขันสวะตากิน ZRA โพลอันสามดี CDF ต้นจางนี้โมโจปักขัดเลยมอเตอร์ไซค์เปสริเตลินเชียมน้ำดังตำไงอันลากงจำว่าไงตูนานี่อันชิมCDF ต้นจางช่วยตูปูเจ้ามูมุงนิจุน CDF ต้นจางลงนี่กันประกาศใน ZRA ปันนี้อันทีเชื่อมน้ำกันหลักมีสองCDF ต้นจางเลยเลี้ยมอัตวามีกันโชว์เล่าจังจีพูชิงเลงคอนเซอร์วัลกับดังจูบอมเทนเฟลดิงเล่อเฮอร์มีดังบอมดิงินกันเอาหน้า ZRA ปอลจุนนูอันตอลจังเตียชิงเลนชาเนลาชิมมอลกอยควากาเดวนากัดจุน CDF ต้นจางนี้โมโจปักขัดมอเตอร์ไซค์เปสรีไม่ทัลปรุกจนปฐมเลเชียมนำดังตำไงอันหลากอันหลากมีจนปฐมละกะปัญหิจูลัดไล่นักใจมันมีจนอสีปักขัดจูบอมทักนักใจมันมีอสีเดียชินเลนชาเนลนี้อลังเตอร์Zomi Revolutionary Army Eastern Command Ral Kapol kan sinarak ifondi changu ra in berwa na khe che mai nak kan ngeu chulawa chun kanin hlom di swa na lai tia CDF ton jang shrai tu pu zamu mung ni som nak le rarin pek nak atwa alwan chia me ni hlei ruk ni zonga khan ka dau na ka CNA ni antle mi ZRA ral ka pakhatle ZRAEC ni antle ve mi na CDF tha dau ral ka pali chu I thleng ding in se mai nak tha ten an ngei nuwa hadam ten ani thleng khau tia thei ase Chin ramte dim khopia shambun mi khala ya 269 battalion sakhan kul chunga SSC wal ka pani ni anma hmat mi le phum bom anilam swal ruanga an pani in an hliam ma afa ngai kong SSC wal ka pe ni ni amina ummi ni an chim jun ni ria chun hu similam pakhat shonga SSC wal ka pani chu athi changmi SSC wal ka an nu pilian umnak inin khala ya 269 battalion sakhan an kir pa an mani an hman mi bom anilam swali an hliam ma afak ngai an kal khauti lawi an hoilani an zon na thongpang an thu no cha a an thi le thi lo thei asiti lo tia SSC wal ka pe ni amina ummi ni chinlen channel a chim bom lam swal nakin hliam fak ngai pu mi SSC wal ka pani chu nol ngai nak lak asi nuwa sham shamin ral ka pa tlak termi an si khala ya 269 battalion sakhana cha thermi an si tia thonglak nak shampi ni an chim atula jute dim khopia SSC ni okshoi nak tha te in kalpi ani tim liaw asi khopi chunga SSC wal ka pol chu twal chungmi bantukin I terin chowa an man cha twal chungmi raring te in an her kong te dim khopi twal chungmi pakhat ni achim Mizoram ramkul chungi Myanmar ram siam tlai phupol ram ria an lut chhai an chol changnak le Myanmar India ram ria ri thai si phurin chole nak atwa mi na kong he pe tlain Mizoram State Security Council Coordination Committee avoi khatnak ton berwa naka Mizoram Chief Minister Pulal du ama pumpak atel khawi felfai nga in chei mai nak an ngei nuwa in airline permit ILP system rank ding in Mizoram Chief Minister ni achim tia ni hinjun ni sha India Today ni alangter Mizoram State Security Council Coordination Committee tomberwa naka chunri thai si he pe tlain Mizoram chu azwal ma chemmi asi kong an chei aliam chia thong hi kuleli koma Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act ninga ri thai si he pe tlain swal nak phun za thum som thum le phun riat an mu tukum thong ni kulenga me thla tianga swal nak phun za le phun hleili an mu chapi phungning lawin ri thai si tam tuk tlai asi kong committee chungtel ni an langter Mizoram ramkul chunga komtling lawngak chha swal pi ti ban tuk zong akar ngai minung zwar boy na kong zong hi lungre thai ngai asi aliam chia thong ni kulleli kuma khan minung zwar nak swal nak phun somli le phun sari thong kan thei minung som nga le paruk kan tlai na tukum mei thla tianga swal nak som thum le pali chu bechai an si minung som nga le pakhat kan tlai na tia an langter Mizoram State Security Council Coordination Committee chu Mizoram ramri kilven nak le rampum pi hum him nak cha department kip le agency phun karirian tran tri nak than chau ter ding ti mi sadu tha he dir mi bu asi Siang ramkul chak lei man jong peng nam hai khwa a cha aira kap chen LA pakhat chu
me thal ka atongi anun nak aliam kong nam hai khwa twal chung mi na ni an chim Jun ni riazan sumilam pasari shonga CNLA ral ka pakhat chu nam hai le mu wai khwa kalnak lam chana motorcycle in akal liawa ka atong tia an chim nam hai le mu wai kalnak lampi aka atong me thal thong song kan the akal lana hin ki maing bo rol dora awati thong song kan the athat tu hi fyang in hal kho asri lo tia thil achan ning kong athai tu nam hai khwa twal chung mi pakhat ni achim me thal ka atong mi CNLA ral ka pakhat chu aluwa me thal liam ma mu asi aponga me thal kwan pahni an mu ni hin tiang akap tu an tlai khawri lawi PSLF CNLA palekni cheklat nak an twa chwa ma tia thei ase nam hai khwa chu CNLA le KIA an chol changnak mun ase kachin cha ai sian le China ti in mi phun kip chol lul in an umna khwa ase tia Suipe Me News Agency ni alangter Yangung le man le thil choka akali SSC ni antlai na isham shamin ral ka patlak termin hamina upani chu shyamnam iputin mi pi sina ani fon tia thai ase pakoram chenje u shambun khama ya 440 a miral ka pla terminal pani chu MA3 me thal pakhat MA1 pakhat kwan bom pangale me thal kwan pol iputin jun ni ratnia khan PDF military strategy 27 sina ani apkong PDF brigade 1 ni anchim mi pi sina afon mi SSC wal ka pani ni an muding mi lak song chu NUG chawza Ministry of Defence an chimpiak na I ani put mi siam nam sawin minung pakhata chat sing som rukleng amu khawmi an si military strategy 27 zong ni adang te in lak song pek an tim na kong ral kap emin chun ni achim chuban tuk chamin mun ram kul je peng shambun khala ya 299 na mi shamin ral kap tlak terve mi ze ong le ngi tet zong MA1 me thal pakhat kwan bom pali le me thal kwan za le kul le thum iputin ji gerilla phu jona kalam chu sina ani fon ve tia thai ase State Administration Council SSC Division 99E Division Commander Brigadier General Tim Mong Chole Division 33E Division Commander Brigadier General Joseph Min Chu SSC ni anrian an phona I Brigadier General Joseph Min Chu cheklat nak an twa tia CDM Captain Jin Yo ni achim SSC ni Division 99E Division Commander Brigadier General Tim Mong Chu ral an sung ruanga ne pi rawa an outcholi anrianin an phonwa reserve ral ka pa an chia chunwa chunha kha copy shambun strategies Brigadier General Suwin Chun chu Division 99E Division Commander an chia tia thai ase chuban tuk chamin kachin ramgol pha kan copy shambun Division 33E Division Commander Brigadier General Joseph Min Chu kadawna ka tenak muban tukin li shoksholin thong apek ruangle ma hlok nak chai rian atwan mi asi ruanga arianin an phoi reserve ral ka pa an chai cheklat nak an twa tia thai ase arianin an pho mi Division 33E Division Commander Brigadier General Joseph Min munma dingle Division Commander Tharcha Military Academy Chwak Colonel Komin Chut an team ama hi atul yaw tu sagai nga liaw asi arau hlana phakan copy Division sakhana akal lai tia thei asim Janin tari ramjan chawe pengkom Myanmar Thailand ram ripong ya mi SSC World Cup sakhan chu KNU ni hin chu nishania an lak tia KNU mei chawe pengkom ni thong an than SSC World Cup ni 0.25660 an ra mi sakhan chu KNU ukshwai nak le chol changnak mun ram ninga mei chawe pengkom battalion for chol changnak mun rama mi ase SSC World Cup sakhan pakhat asimi amu ramri sakhan chu Juniriat niya KNU Brigade 4 shwai mi twal chung syam tai phuni an kai ani thumnak niya an la kho amu ramri SSC World Cup sakhan ka dauna ka chun KNU Brigade 4 shwai mi twal chung syam tai phuni syam nam jong tampi an lak Mun ramkul che me yole kokarai peng aton nak
pan chiat khwa siang ina SSC ni van longin bom an thak ruanga ngak chia te pakhat telin minung pali an thi minung som thumle panga shong hliam an tor kong twal chungmi hnani an chim ni zan jun ni kwa chun no similam panni le cheu shonga kap ni kar ka dauna ka umlo nak mun pan chiat khwa siang ina SSC ni ka dauna kan to ivan longin bom lung thum an thak ruanga ngak chia te pakhat pa pakhat le nu panni ti in minung pali an thi minung som thumle panga shong ni hliam an tor ma te in dir mi sang in ACE alwan chani tompal chung khan cha chon an thok van ral an tri ruanga ina ichialin cha an chon liawa SSC ni van longin bom an thak no na cha an chon nak in zone baka an thak I in thum arok atu tiang cha jin ninga chon hliam tor mi hi minung som thum le panga an si sizunga an kalpi na tia twal chung mi pakhat ni achim alwan chia me ni hlei ni zunga khan sagar ram chen ji beijing peng u thingkun khwa siang ina SSC ni van longin bom an thak ruanga siang cha chim nu pahni le changak chia pakul leng an nun nak alia mi minung som nga leng hliam an twar sagar ram chen pale peng kanjong SSC palek sakhan ka dauna ka bom atha tu SSC ral tuk nak van long ze fighter pakhat chu ni hin jun ni sha chon similam nei ni le minute thlainga a People's Liberation Army PLA ni an thak kho I van long khal tu luru le atak sa pel poidang an mu kong twal chung siam tlai phu ni an chim luru kan mu thwak mo asi kan halo na in thwak ban tuk kan mu arwak ning chun kan mu lau van long pu ke na ka atak sa hi a chandi ro phungki siang ina atlai akang te atwal chung siam tlai phu in ral ka pakhat ni achim ni hin jun ni sha chon similam hlei ni le minute thlainga a sagar ram chen pale pengkan jong SSC palek sakhan ka dauna ka PLA ni SSC je fighter pakhat kan thla kho declaring thong kan than chan kho kan vani zwam lai tia People's Liberation Army PLA official ni an langter People's Liberation Army PLA ni an thlang me je fighter chu pale peng sapa set khwa chunga atla tia Union Liberation Front ELF in Jamwang ngai pakhat song ni Federal Captive Media a achim People's Liberation Army PLA ni an thak miral tuk nak van long kong he pe tlain SSC ni chun se le tlam tlin deuh lo ruanga arok mi asitia thong an than alwan chia mai ni kul ni zonga kachin ramgol bamo khopi I kada bom ding in akal mi helicopter panhi chu KIA ni an thak kho 9 SSC le ni chun se le tlam tlin lo ruanga asitia thong an rak than